Ti detalji koje je Mario zapravo prvi kazao u hrvatskim medijima bili su opisi iskasapljenih Crnogoraca, naime 10-ak ili 11 tih Crnogoraca u uniformama bivše JNA koje su bile, svi su svjedoci kasnije opisali, totalno krvave. Bili su odsječenih ušiju, nekima su falile oči, udovi su im bili polomljeni. Jedan zatvorenik mi je prije nekoliko godina kazao za njih da su izgledali tako krvavo kao da si vola odro.